Sesikhathalele ibhodlela lomabolekiswano lifika singalicelanga. Noma kunjalo, inkinga lifika nosizi lifika equmbe lo yedwa ethandiweyo lenza isiqiniseko sokuthi lishiye isikhala. Anibazi ubuhlungu bokulanga kwesisaba ingqondo ihlasele imicabango yokuzokwenza ngokusa ngoba ikusasa kasilazi. Mina-ke ngithi-ke ukuthi singabakho inkosi leqiniselo ngenakuphikiswa noma singanyathela ngamashi enkombeni yokwenzeka ensimini yase-Edeni. Osekungidida ukuthi kungani ngoba abenzi bokuhle izila zabe zifinyeziwe. Sembelekweni mihla namalanga siyakhala kungani ungasiwanga kunalokhu sinike singakucelanga baba. Siyakhulela. Okungenani sibukuphila sisahlanyele ngethemba lokuthi sizofuna okuthize. Wasithembisa ukuthi kwesikucelayo kuzomana kufike sekuphinde okayisikhombisa kepha manje isikhombisa indlela ebheka umalibeni ukufa kuphela okudeka etafuleni. Impilo engcono ukuvusa amakhaya kanye nokujabulisa abazali ikona kanye sesikuzelela lapha emhlabeni. Besazi ukuthi siwumthinto okuzimela lapha emhlabeni kepha usathane uyena osedla ukubhedlula thina baba uthuleleni. Ma ukuthi uyasithanda ngempela emthandazo yethu iyafinyelela kona sicela impendulo ilanga lingakashoneli. Siyakhulela igama ngumsebenzi emini.